Bismillahirrahmanirrahim. Gelî temaşawana jîr behsa çend heb tavsiye hatî Resulullah aleyhissalatu vesselam kil me Müslümana kiriye. Behsa 20 heb tavsiye bikim. Hakikaten ku em van tavsiye hatî Resulullah bînin cî em dibin müminê parî kamil. Ew çax ew dirivê Müslümana me bixe, Müslümanê heqîqî me bixe. Elhamdülillah Müslüman ama Müslümanê heqîqî me bixe. Çünkü em di rêya hatî Resulullah de herin, rêya mezinê Xuda me herin. Îca kam goya binekê hatî Resulullah ji bo me Müslümana çi gotiye? Dibe xweş herama dûr bike. Heram xwazî bira hindik be, xwazî bira pir bibe. Kevak meriv heram dest pê kir, hêdî dama wî tê yanî. Eger meriv xweş herama dûr bike, enek zêde îbadet bike meriv be. Çünkü merivê ji Xweda bitirse. Hatî Resulullah tavsiye didiya dibe rızkê ku Xwedayê Teala daye te pê qaîl bibe. Yani rızkê ku Xwedayê daye me em pê qaîl bibin. Eger em li gund dibin, li bajar bin, li kur dibin. Çünkü Xweda her hinek insana hinek nisîb dide ki. Ger hinek zengîn bin, hinek feqîr bin. Kevak em bi nisîbê xwe razî bibin û em li binya xwe binêrin, di dünyayê de en insanê zengîn em ê bin. Çünkü o çavê me ne malê xelkê be. Tavsiya siya hatî Resulullah dibe li kur jiyan dikî bibe ama jînarê xwe re baş be. Eger li gund bî, eger li apartmana da bî, ser te, bin te vesaire jînarê xwe re baş be. Çiqa jînarê te tadil te kir lê tadil neke ew çax tê bî müminê ji dil. Hatî Resulullah tavsiya çara dibe tiştê ku tu ji bo xwe dixwazî aynı wan tiştê ji bo birayê xwe Müslüman jî bixwaze. Ji bo cînarê xwe jî bixwaze, ji bo apê xwe, xalê xwe, merivê xwe, ji bo neyarê xwe jî bixwaze. Ew çax dibe tê bivî müminê kamîl. Heqîqî tê bivî yani. Hatî Resulullah aleyhissalatu vesselam dibe tavsiya pênca dibe pir zêde nekene. Zêde ken qelbê meriva dikuje dibe. Yani heskirina dünya zêde fe qelbê meriva dikuje, meriv ji Xweda dûr dike îcabinde zêde nekene dibe. Ji me tevara dibêje. Tavsiya şeşa dibe tiştê ku ji te re şüphelî be jî jê dûr bibe. Yani acaba tu bêjî vî tiştî helal e heram e li ser heramiyê bêle o neke mesela. Ew çax îmana qewetlî dikeve devrê. Hatî Resulullah tavsiya hefta dibe tu kur jiyan dikî bibe. Kîja meqamî de dibî bibe. Tu zengîn dibî, feqîr dibî bibe. Ji Xweda bitirse. Ti car Xweda ji bîr neke dibe. Kevak em ji Xweda ji bîr nekin, keva tirsa Xweda di bîra me da be, em ê piyê xwe gorî ölçiyê me bavêjin. Em ê pêl moristankê jî nekin. Tavsiya heşta hatî Resulullah aleyhissalatu vesselam dibe em însanin. Xwezil em gunaha nekin. Çê bû me gunahekî kir dibe piştî wî hemen hinkî xêra bikin ku belkî wê xêrê înşallah wî gunehê efû bike. Di teraziyê da denge çê bike yanî. Tavsiya niha hatî Resulullah aleyhissalatu vesselam dibe ki bi însana re bi ehlaqê xweş muamele bike. Bi sinêrî, bi xeydê muamele neke yani. Ehlaqê xweş, ehlaqê hatî Resulullah e. Wî çaxê merivê kar bike yani. Tavsiya daha dibe sînorê Xweda derbas neke. Yani helal û heram hayete jê hebe. Tu ji helal derbasî heramiyê nebî, û ji heramiyê jî da pê da neçe yani. Te heramekî kir lûr bisekine, tobe bike mesela yani. Sînor derbas neke yani. Ku Xweda ji me hez bike yani.
Tavsiye yazda hatta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dibi ki gab ateş tekişler lazım bu. Şukada bixwaze. Desti yok bilin ki bir şef proje bixwaze. Eğer pere be, eğer mal be, eğer tişteki dine be şukada bixwaze. Diş şukada bixwazi bide qenciya Xudayê. Diş insana bixwazi icabında bide ve minnet bike. Şukada bixwaze. Ve Xuda bide inşallah Teala. Xuda dibine hani. Tavsiye dozda hatta Resulullah dibi çıka zengin bu Xudaş bir neke. Te çıkad makam dajî mezin bu yani te bu muhtarı gün te bu ben bejim müfti te bu vali te bu başbakan bu cumhurbaşkanı te bu kral te bu çi Xudaş bir neke dibe roki kutubu kevi dikkatna tedaj bu Xuda tecbira neke tedbira Xuda da bu yani. İca maalesef prime ku maleme çedbem Xudaş bir dikin. Ku em dikevin makameki prime em Rabbi hoşbir dikin em devş ibadet verdin yani. Em devş koydu dünya eve el servi koltuği me ve kadiya çu yani ne viya yani. Roki merve bikeveç. Eğer merve ne keveç merve roki bir makamı emekli be yani. Dibe par zede düşkün mal dünyayı ne binyani. Ha fazla vicrim çebune, fazla vikandarım çebune, fazla taksiyem çebune, fazla apartmanım çebune, de hazır durum erdem çebune, mal mülkim çebune. Sonra dünyayı nay. Sonra dünyayı nay. Em şu kadar heskinç bu kadar cime hesk yani. Tavsiye çarda hatta Resulullah dibe diyektile jiyandaki bırak tüccar çavetel mali birayete Müslüman neyim be. Mali çavetel neyim be taksiye ve ne be ola fazla bir taksiye bdanam, fazla bir çaket bdanam, fazla bir kondere bdanam, fazla arde bdanam. Çima bda tani. Eji bişkolum, tiji bişkole, evji bişkole. Hem şu kadar bu khazın. Bu kadar rıza bivine ev bideme. Rıza ne bine nademe demek ki. Demek ki tişteki eleman ademe yani. Tavsiye fazla. Debe şu kadar baver bin. Ko şu kadar baver ki rastu dürüst bin. Tene baveri neyine yani. Em rastu dürüst bin. Yani iro sedin notu ne insana karın becimde dünyada hayvan şu kadar edibin kadar heye yani. Kısmek jeji dibin ama teysen hayvan şu kadar tine. İca dibek ve go kadar heye bir rastu dürüst şu kadar ibadet kin yani. Tavsiye şazda dibe kava kunci kunli ve halki harabi ki kir her bedesse ho ne ilin ve harabi bike ne ilin ve ne karbu halki beden kirin yani ve kan karbu kalbi aç binci ne ben havale zalima tavsiye hıfda dibe bçave yeki xerib li xo binere li dünya bçave riviya li xo binere ki em riviya ahiretene bileta ma hatiye birine o bileta ma belaş hatiye birine me belaş arın ve dünya pere mere nais endine dici ki merv diçeci ki merv hakkı taksiye gemiye treni tiyaret ama bileta ma belaşe hati azral ve vere ve mevve yani abi hiç abi dibe kabak daima li dünyayı bineri تبيه دنگلی بابجی تی خدا خوش بین نکی تی عبادت کی رب قرآن دبی زمانی و برا دائما خدا ذکر بکه yani em bejin la ilahe illallah em bejin subhanallah em bejin elhamdülillah vesaire ban ibadeti hani em bikin yani tavsiye nozda dibi ticar mazluma zulme nekin بدعای مظلوم نسین چون آرا مظلوم و خدا دا پرده تنه خدا مظلوم محافظت کنی بک ام پی کاربن اما ام زمین نکن توصیه بیستی حتی رسول الله مرد بی کی öfke برajور چه نبه yani sinir asabiyet çe nebe yani bu hoşkayı bir halkara muamele bikin اون چه مقامی داد بین برا ببین خوازی فقیر خوازی زنگین خوازی آقا بک خوازی خوی مقام insan ara bu hoşkayı muamele bikin çünkü sinir kalbi merva şu kadar dürdük yani ve esnada merv nizane merv çetke belki merv
دمان چه براکی ده بکشه بلکی مرف دارا سرکی خه بلکی مرف چرا انکب که پاشه جی پوشمانیه ایجا گلی تماشوانا حضرت رسول الله جمرة وان توصيه قلتي اويش خو آنيه جي او حياتي رسول الله چونكي ناوي كلاك ناوي خداي اسكريه يعني جمرة دبي اگر اون بخازن دو من ورن اگر اون بخازن الحوزة كوثري دا استاذ كي بدن ويل الجنة اوان توصيه بينجي از ليبيا وبمسار حوزة كوثري وانت بمن خير وخشيدا وانت مام اماتي خدابن